I ćao svima i dobrodošli još jedan novi gameplay i danas nastavljamo četvrti dan našeg Papers, Please-a. Dakle idemo continue day 4. Walk to work. Super, dakle evo nas, 26. je danas. Ovako. Inspektor. Requirement have been student, aristocrat must show. Znači, ovi naši aristokratkani, ili nazovem, moraju da pokažu ID karticu. A ovi što nisu iz naše zemlje, oni moraju da pokažu entry permit. Entry ticket ne mora više se pokazuje. Dobro, idemo next. Ćao, daj mi papire. Aha, to je taj izgled. Sad treba valjda tranzist. Tranzist, dobro, tranzist. 14 dana, rekla je. Duration will be 2 weeks, dobro, 14 dana. 1902, 12, G2 W U R A T X Lin Brian Brian, dobro. Female, ovo se poklaba brisati, okej. Ti možda prođeš. Idemo next. Već postaje malo zanimljivije izgleda. Iz dan u dan. Okej. Jelizaveta Sahilović. Pomalo srpsko ime. Čekaj, zar ti nisi žensko? Aha, korekt. E pa, brate. Da si je lesba, ne znam. Idemo next. Okej, ćao, daj mi papire, dobro, znači... Čekaj, zar nije reklo da... Entry permit... I have ticket here. A reklo je... Nemoj, ćao. Kad je reklo da... Entry ticket više ne mora se daje. Bullshit. Kurac si platila. Kurac si platila. Dobro, ajde. Ćao. Okej. This United Federation, Grid Rapid, dobro. Do slika se poklapa. 5DV2 KCXCBV Visit Immigration. Da li je to isto? But I'm just visiting. Pa dobro. Pa pustit ću te. Ako su tačne po papirima, onda trebalo bi to da bude tačno. Ćao. Važi. Kristina Gustafsson. Female, slika se poklapa. Isteklo ti ovo. Expire. Please let me pass, my sin is waiting. Ko te jebe. Jebo te sin. My baby. Next. Kakav je ovaj veliki ko? Iz Imperacijom Kido, taj sam grad zapamtio. Ross, aha, dobro, Dajlan. Ross. 83, 82, 2, dobro, blizu si. Koliko staješ? Bix. Čekaj, ipak ja da proverim to. Dobro, ja čekam to.
Work 0BS89 dole NN92. Pa dobro. Mislim da ti možeš da prođeš. Ok, ajmo next. O, čao. Transist... Dobro. Ti si otio šišan ili šta? Dobro. Londons... Oberistian Londons. Oberistian London, dobro. 83, 82, 12, ok, zvuk se malo K6, 9 RC, FTCB1, dobro. Ratshida, bate. These names are not match, I have two different names. Aha, šta je sad? Da je dam ovo. O, dobro, isti su. Pa dobro, mislim da tebe mogu da pustim. Kad ti se poklapa. Šta je sad? Pa se sve poklopilo tamo i prsti sve, šta hoćeš? Evo ga opet on čiča. What the fuck? Ne. Neće ga pitam, ono, samo ćemo da štikliram. Sorry, bate. Jebate, sve im lepo štikli. Piše lepo sve otisak i oni neće. Šta bi trebalo da uradim? Šta će mi koji kurac otisak? Dobro, ne vezi. Ajde, kad ovo mora da je Aristotelski, jeste Aristotelski. Prvi koji je Aristotelski. 168 visok, 170, pa dobro, skosu je 150 kilo, ok, Ritzhard, Andre, Paradizna, 83. Čekaj bre. Does not look like you. Ajme i opet me zajebi. I sve lepo isto je. Evo, ovo isto. I ovaj prst. Čekaj. I prst manje više. Ovaj isto. Šta? Šta sad ti radim? Aj ću te pustim. Dobro. Uštedano. Ne mogu da ih ugrem. Fuck. Biće im ladno sljedeće noći. Dobro. To je bilo to za ovaj dan. Nadam se da ste uživali i pogledali još ovaj jedan gameplay. Hvala svima što gledate ovaj klip i to je to. Ćao.